نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in kumawa kita niyo pengajian dain ha suratul fil 5 ayat biya kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna ini amuy in pagpakaan sin kasusahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin pagdakwa niya atawa pagpasampay sin agamaroon ha Makkah al-Mukarramah. Amoy nakalanduin panggipit sin Quraish kaniya agad siyari makahibal laung ta iuurol katantan ingkignot kahibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan. Amoy hinangon nila tuod biya diin inhika pudda sin amuin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hay nibiyaitaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin im mga inikatantan parkala makaan patuhan Rabbul Alamin. Bang di kakausan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaunin Tuhan Rabbul Alamin amuin kimi kita kaniya. Doon hay nibiyaitaan siya hatungod sin parkala sin jimatu ha pagyanon doon hay ni alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaya sakupan mo ba ya Muhammad in amuin bang unuin hinang sin Tuhan mo jabbar hama nga sila amuin tagdapo sin gadja amin ganta sumud palawm sin Madina ay alam palawm sin Makkah. Inihibay ta tarang kisah niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Doon na waktu yan talusunta biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin in kusog sin mga ini amuin nanggipit kaniya ini halam sin Makkah tungod sin parkala sin agama di ini maka tunga atau di misan maka abot long ta in kusog-kusog nila ini ha amuin biya sin jimatuha amin pag iyanon ashabul fil in kusog niya in gaos niya sabab in siya ini hambuk siya rin ha mga ini walisin ini Habasyah, Sultan sin Habasyah. Bihan doon hawla Yaman. Amo na yung pagtawakon lang niya
Abraha al-Ashram. Na, ini biyaitaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na initalusunta. Ya Muhammad, in kusog-kusog nila yan, in gaus-gaus nila yan, isyo, amon mga Quraysh yan, biya nakanda Al-As ibn Wa'il, Amr ibn Hisham, Walid ibn al-Mughirah, hinda Utbah ibn Rabi'ah, hinda Abu Sufyan, waktu yan tubukon pa siya Muslim. Inyan, wayroon yan, di yan di yan makahalin. Ang biya-biya din dahil kusog-kusog nila yan. Na, baitaan takaw, in kahalan sinamin ashabul fil. Bihan, beta dun, alam tara kay papaala rabbuka bi ashabil fil, unubahain hinang si mga nagdarasin ini gadjay ni, maun pamakka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukon kain hinang sinallah subhanahu wa ta'ala kanila yan, amuyin, maksud nila, iaangan-angan nila bang sila rumatong maun sambil, bisara, Abraha, bang ako makakadto, paamin hula yan, pamakka, pulaglakon ko in masjid, amo na yung Ka'batullah yaon. Pulag-plakon niya, long niya, biya madto, hinangon niya, pulak-palikon niya, biya pasil yaon. Amo at tindaawan niya. Sa sumagawa, ingkatan, di maturon hawak to yan, inamun niya angan-angan nila, gaman na hina sila hawak to yan to. Mahita, wa arsala alayhim tayran ababil. Piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Abraha iban simya makad kaniya katantan, manok-manok. Manok-manok, siwi-siwi, wayroon gaos niya. Malamma, sa sumakawa bang kabayan sin Allah ta'ala pajatuhon, in malamma makaraog siya, makusog. Biya na sinini. Arsala alayhim tayran ababil. Biyayta, manok-manok ini, manok-manok itum, ababil lang niya. Hati sin ababil ini, tumpukan, iban tumpukan. Hati niya tumpukan, mataod, uwos nag-uurol, iban sin tumpukan mataod, nag-uurol-urol katanta. Nangandum inhula. Bihan, sabab, limo pa din manok-manok lang niya, min jihatil bahar. Dahil harapit pa amin ini dagat. Bihan, kakitaan sin tao, doon hagin lupaan katantaan in manok-manok ini. Kaya sakupan nila hawak to. Tarmihim bihijaratin min sijil. Salta in mga tayon, kaya jajakahan si mga tao makakatantan, in tao yaon, mga manusia yaon, bang biya dinin jimato kanila. Bang unuin piya to sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila yaon. Unuin hinang, tarmihim bihijaratin min sijil. Tilo si mga manok-manok yaonin, mga tao yaon katantan, sin bato. Inasalan niya bukon bato. Ba't biyayta si mga sila nagriwayat, impag iyanon hijara roon ha ini, kuwan siya pisak, pagubos, tiyog na siya ridto halawm sin jahim, didto halawm sin narka sijil. Siwi-siwi da. Ba't biyayta sin kaywanan, biya dalong niya bigi-bigi adas. Biya da bigi, makayan kita, biya da bigi payaw, biya da ang sulag pay, lagu-lagu. Siwi-siwi. Mantubihan. Na, pagkabusam natin tilo kanya, biyayta doon haon sin mananapsir, intiap-tiap kugdanan hausin amuin unuyaon, sumud inamuin kumugdan ito paparan niya, majagjag in katantan bihan, halom sin pamaranan niya, gumawa deng habuli niya inamuin kuwan niya ito katantan. Majagjag na in laong pamaranan niya. Sarta inamin ginpaisan niya matunaw, inut-inut. But inhi Abraha, biyayta sin mga sila, nagguyod sin baran niya, way na nakapin, inuno niya, naglaros, napupod na in lima, napupod na in siki, nagguyod na sin lungon-lungon, ito naghihiwal, nag-uno. Bukod niyang kahinaan sa lagbo-lagbo. Ha mga tao, amoy ini daawa, sila yung tao makusog. Sila yung tao makakaos. Iba'y tamanin sabab, may naaw ng bihad to. Doon na yun. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Manjariin jimato kanila long niya, long sin Allah subhanahu wa ta'ala,
biya sila sa pantunlong niya amuyin amin tumpukan niya to. Nabiya long niya sinamuyin liyabayan sin hayop amin bang sila makalabay ha amin lokal biya marew kaunan bihan insagbot yaon katantanoy makapin. Biya simpilin sahon inamin lokal yaon. Inamin lanok niya. Bihad to. Sarta lang sin kaywanan magini tatapsir biya lang niya sa pantun sin amuin ud bang siya ka pasuan magtuy kumulong madtuya. Nabiya ito yung mga tao bang magkasunog bihan ng mga building. Kumulong bihan. Bihan, mabaya lang niya bigi batong. Bihad ito inamin luparagbos. Sumakawain ini, nakalanduin, amuyin, adab sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila sabab mayta matunaw inggim pa isa ni bansin unod katantan sa mil makapin doon haon bukog dakuman ubos inut-inut mapuklas day nga tilawasan in bukog. Yati namin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunuin kisah sinamin pag-ianon doon hay ni. Kisah pag-ianon ashabul fil. Amun hay ni Abraha. Laung niya in Abraha al-Ashram bana kanisatan hailatan bisan'a. Nagbangon hi Abraha al-Ashram ini simbahan. Doon lang niya ha San'a. Uwos inyaon wayroon patimitindog biyangon hawla San'a nakaliw daing sinamuin pagpatindog niya yaon madtubihan sabab in amoy in laggo niya ibansin taas niya in kanisa ini amuna ini pagtawakon sin Arab al-Qullais pasal lang niya sin taas niya nakalando in taas biha sabab doon hay nibiyanding sin tao magbabanding in luparagbos sin amoy in piat tindog ini simbahan ini laong niya doon hayaon lianna an-nadhir ilayha takadu tasqutu kalansuwata an ra'sihi min irtifa'i binaiha. In amin luparagbos laong niya amin kimikita umatod ha amin biyangon ini bihan akon long niya mahulog in kopya niya bang nagkukopya in sarok bang nagsasarok pasal sin taas humangad kaw bihan. Bihan to mahulog long niya pababa. Amoy to namin taas niya. Naman jari biya din may ta na bangon ini. In pangaso. Nahinhi Abraha al-Ashram in siya walisin ini Malik sin Habasha doon ha ula Yaman. At tinabang kato, biya siya sa pantun sultan doon, ganti sin sultan sin Habasha, nagdasin paggini parinta roon na hula Yaman, hajaman niya to, na doon haon, in hangkan siya miyad to, bihan, na malok, pasultan sin Habasha, na maita sin pikilan niya bang unin hinangon bihan. Imbiyita niya rito, ha, ini Malik, sinini Habasha, laong niya, inpikilan ko ini, magbangon simbahan dito malaggo ha, hula, ha San'a. In San'a ini, amo na yung capital city sin hula Yaman. Sampay pabihao, di ako datimitindog yung pag-ianon San'a. Na, laong niya, hangkan ini laong niya, miyari ako kayo mo, sabab na mga iyo ako pikilan, bangkaw mabaya, at ini, patindukod ko ini. Nalong niya unin maksud mo runhan, hangkad ka magkuhan. Nalong niya, maksud ko runhan ini, amuin mapinda ko in pag-usaha, daing ha amuin ini Makkah, harap maripahula Yaman. Hasupaya long niya, in katansin usaha, kita inamin makatayma. Magtubihan. Amo tinasalan niya, sinamin niya on. Na doon na yaon, magtuy-tuy siya, ini siyambungan sin Malik, lalong nahina nga, magtuy. Sa babalago yan to, usaha marayaw. Na in Makkah, hawak tuad to, amo na in hahapitan singkatan, magtutulak-tulak. Masabot taray niya, sura sumuno, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, di na kita sumud madto. Hilaus tayo nini. Naman jarilong niya, doon na yaon, ha, bihad to,
Pag-ingat sin mga Quraysh, sabab in pag-usaha, in daing hamak ka, tumulak madto pa Yaman, bihan, harap madto pa Yaman, magdasim barang nila, bang siya timpo haggot. Amunin lang niya, asyita was-sayf. Bang isab timpo mapaso, tumulak inta umaktaharap isab madto pa Syria. Bihad to. Naman jari inamuin sa panton imak kanahinang siya sinter sin trade pag-ianon. Sin amoy in barang dahin dito ha Yaman, maramari pa ini Makkah, in barang dahin dito ha Syria, maramari pa ini Makkah. Biya na hadjahad to, in kwan. Na amoy ni maksud sin amoy ini hi Abraha, malain madto in pag-usaha pa hula nila. Naman jari doon manhaon, mataod Arab magkadto pa in Yaman, doon haon aon ngimiin biya mga parasahan nila, simbihad to, sabab in amoy si magpakpalom sin panghati nila sambil ini timao din bisara, hati niya mapinda sambil in Kaaba madto pa uno, pa ini hula Yaman. Naroon haon, inda jinis na hinang si mga taurun haon, aon nakatawakkal long ta, hambuok bihan, daing ha panubo sin Quraysh, inhinang niya roon hayan, amuin pag-abot sin dum, miyad to siya simud palom sin amuin, ini simbahan niyaon, ampas siya nangintaw. Intawan niya rito halom, nangintaw siya rito. Ubusan pa niya kiyawa in najis yan to katan, ang pa niya piyahid paringding. Biha. Na, manjari, pag-abot bihad to, pag-abot sin adlaw, laungta na, yublaan na yung mga sila, sumusud madto amin laungta, magsambahayang madto palukalyad to, pasal sin amin bihad to, hati kuri na, ini ka, kuanan imbaho sin, ini najis, dito ha, lukalyad to, naamo na yun kapag sumbong sinja kasin inisambahan niyaon madtukan Abraha, napuspos sindukal, sampay imian siya, laong niya, wayroon hinangon kurkaing hawak to iniring sin, maksud panahon madtulubuhon ng Kaabatullah. But amo ito yan inamin, at ini na hinang sabab sin kwa niyo. Naamo na yadto, wayroon na nagtukin-tukin hi Abraha, piyon niya, taon niya, iwan sin katan, kakukunahan niya, manjari doon hayaon, na pun niya man, miyanaw na sila rin ha, Yaman, harap madto, laong ta, diritso pa Makkah, bihan, sumakawa doon halukal yaon, doon dito paon, sa babaon na mga Muslim dito laong taha, ini hula yadto, bihan, nakahati, naman jari, di sila mabaya, bihan, sila mo maaw niya to, himapa sila. In kaywanan, bukunda pasalsin niya to, sa pasalsin mga insila to, awon pagkampungan niban si mga suong panahon. Naman niyo, bihan, sumakawa, diaog da sila, way da sila nakaatuhabunong bihan, na amo na yung pagtabakon lang ni Hizong Nafar, nagnakura dito hadto, sa sumakawa, insya yaon, suong na siya mga patayon, wala na siya ini tiyuyan karna kakunahan in magmalim sinlugal, maghindo bang harap pakain manawbihan, sabab na in sila tubiyak sa magtutulak-tulak. Na amo na in, laong ta ka paagad kaniya, doon hayaon, in katan kalabayan nila, lugal. Amoy in hikasuy-suy kanila. Aun doon, laong ta ini parsugpatan iwan sin Quraysh, bunuon nila. Wayrong kapinon nila. Uno-uno lokal, kauman ka. Atawa, ini pamaybaybihan. Lubuhon nila katantan, wayrong makapin. Na, sampay, ini nakauno na sila. Nakasuok na sila lang niya. Simpanaw nila ito sambil nakakarin na sila pa tungod sinamin ini longta hula taip. At inamin taip haot sin Makkah iban sin Jeddah. Doon hayaon na aon doon haon lang ta gimapi kanila dahil ha mga yaon ini amo na yung pagtawag lang niya abarikal. Piya agad bihan man to pa lokal yaon pa Makkah sampay inadtuya amin naghindo kanila bang biya din to din pagsud man to palom. Baya-baya
doon na sila ini pag anon lang niya kulays. Long tamisan ni anon halaw Makka na doon hayaon. Naroon na sila nagsakap sin bang biya din impaguno, impagsuod. Naman jari doon hawak to yaon, aming ganta sumud na sila madtubihan na in hi Abraha aun siya hangpu tagtu ini longta gadya. In malagbo ding hakatan gadya munim nyanganan nila bihan ni Mahmud. Amod totoo din biya mga ini bang biya kato kapag bayaan niya manjari ni hinduan pakain unuin kabayaan hi hinangon. Naman jari amon kay inunuhan doon hayaon bang sila umalop naman to pakaabatullah bihan ganta maglubo na di limingkod din namin gadjayad to. Limingkod biha. Di siya manaw. Bang yan to paringon paharapon harap pa kain pakain na tujuhan timindog manaw. Ubus ito, kuanon na isa magbalik, bisuron na isa, paalupon na isa matupakabatullah, limingkod na isa. Biya-biya na hadyad to, sampay doon hayaon, ini, wala sila nakaunuman to, nakasuok na sila man to, kiyawa nila, ingkapan niya pansin tao katan doon, alta. In unta, in kambing, in katan, kiyawa. Sampay aun doon haon, nakalamod, ini, unta, sin apu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain ini longta hi Abdul Muttalib ibni Hashim apu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayaon nagasubo man hi Abraha bang hisiyo in nakura sin doon halaw miyaon long niya hi kwan long niya hi Abdul Muttalib ibni Hashim long niya pakawaan niyo man to pakariya bihan. Na nagalop na sila. Pagkita hi Abraha kan ini Abdul Muttalib, biya siya na napangsan siya imatud bihan, biya siya nakuan. Bang biya kato. Bang ibarat babae, biya lupa na in love siya. Sinamuin pandog sin Abdul Muttalib. Bihan. Natin niya biya lupa ragbos, dihilan niya biya ini martabat madto bihan. Nalong niya, baitaan takaw, pag ikaw yung nakura, na in maksud ko ini, maglubusin kaabatullah. Maglubusin lugal yaon katanta, namin wayroon na kakitaan bakas. Amo tim maksud. Na, amo sa ini, hangkad takaw piya kawa, unuin pikilan mo. At ini maksud niya, bang siya umato, kawaktod to. Nakita sin Abdul Muttalib, wayron kuwat nila, di sila makaatos, habi-hatiin ba no, sa mga diyang gadjayad to, ang tagtuin tao dito, maglubo, isim makaato. Kulang in pakukos nila, kulang in uno nila katan, kulang kabus sila. Naman ang kaiyan, niyalong niya, in tungod sinamin kaabatullah, lubuhon mo yan. Naaon yan nag-uno kaniya, aon rab niya. Bihan. In kaabatullah, lahu rabbun yahmi. Aun jumajaga kaniya, aun nag-iipat kaniya, aun nagpaparuli kaniya. Bihan. Na ang palong niya ako ini, ana rabbul ibil. Ako lang niya magpaparuli, mag-iipat sinamin unta amin kiyawa niyo. Bihan. Na banglong niya manjari, na irihil mo na dyan kakuin unta ko. Aun nalapay mo na kawa doon, hanang 14 taon. Nabanglaw niya, inihiril ko kay mo, ninhinangon mo. Nalang nimig kami, dahil halawm sin ini Makkah. Gumawa kami katan. Baya-baya mo na. Surun mo man to. Asal daon na jumaka kaniya, aon na nag-iipat kaniya. Kadto na, amo na yaunin, na dihil kaniya, kan Abdul Muttalib inamin unta, hanggat usunta, dihil kaniya, iuli kaniya. Na tiyawag niya na yung kampung niya katanta, niwan si Mabaya, Magad, Mig, dahil halawm si Makkah, amunain kasakat nila pataas bud dito na sila nangita-ngita atas simbud bangunin jumat haupunta simung man hinda Abraham adto paamin lokal harap na pa Kaaba doon niya unharan na sila wadi long niya pag ianon natin niya pat inamin makkayanin asalan way pa mga kabaybayan nalalabayan dunok biha natin niya mareho panawan ni namin uno yaon
lokal yaon. Nayurol nila naman to, harap man to pa, lokalit. Naroon na yaon, amo na in kaparasin Allah subhanahu wa ta'ala sin manok-manok, amoy in timilo kanila sin tutu wato diarasin ini manok-manok yaon, na isiyusin kogdanan nito, sampay wayron nakapin kanila. Doon hayan amin katan sing kyugdan simbato yadto, bihad to, na laday katantan. Muna sa timpagyano, naladay katan, wayron ini nakapin. Inhi Abraha, nakalaros, nakaig dahin doon bihan, na miyatay rasya kuan sabab napupudin pamaranan niya katantan, wayron na kapinlaw ta, ini unod. Ang pakapais, unod, sampay pa, ini tilawasan sin bukog niya katantan, miyuklas ding habaran niya, nagguyod sin lungon-lungon, amin wala papiyatay sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na piyananam kaniya, doon hayaon, sampay amurakuman magkubot-kubot inamuin ini jantong niya, in katantan ito na uno na, napupud na bihan, sin amin, ini bato-bato amin dahing halawn sin narka, si Jill. Na amo yan to inamuin kisa niya, mga katautay mo. Mahawa pa sa kisa ini sa hiyaw po tasadyayan to, supaya maka tasadyayan maksud, haamuin timbangan sin, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wala mo kaya sakupan, ya Muhammad. Mangunuin piyaja to sin Allah ta'ala hatagda po sin ini, amuin gadja, bihan. Na amin mga tao, nanggipit kay mo yan. In mga tao, amin namin sana kay mo yan, halam si Makkayan. Naman ka rin na makakaus doon hayan, yari rin Allah ta'ala, haulihan mo. Amin tumabang kay mo. But in yaon, piyahati sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin in yaon, wayroon na tao magparulikan niya. Wayroon naman siya long ta, amoy in magmahi. Sabab niya ako'y kataan, wayroon nakaus. Amo na apo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab waktu yadto siya inamuin long ta nag ini biya mga piagaadatan sin ta umakka hajaman nito. Bihan amuin tumayma sin himumungan niya. Bang siya imian bihay ni makad. Kanad tumiyakad katantan pagka sila similo na ring haamuin kabinsanaan nito na doon hayaon na biyaitaan siya im mga tao imaalop kay mo yan bihaon, hinda Al-As ibn Wa'il, hinda Amr ibn Hisham, bihan, hinda Abu Jahal, ay hinda ini amaun niya, ini Abu Lahab, bihan, hinda Abu Sufyan, hawakto iron pa siya na Islam, hawakto ito, lando tod siya madukal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinda Utbah ibn Rabi'ah, hinda Walid, bihan amo na in amahi Khalid ibn Walid, ajaman nito katantan, madukal to da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inyan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, ya Muhammad, wayron siya. Di yan maka, but inyaon amin jimato yaon, na wayron makatawang. Ta sumaka in Allah subhanahu wa ta'ala, in siya, di siya mabaya laung ta kumangi in akida sin Muslim. Amin himugot na dahing hatimpo pa sin Nabi Allah Ibrahim sampai pa umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sampai roon hayan nahinang parsababan in amin buga sin Arab ha amin lugal yan amo na Makkah al-Mukarramah sampai pa adlaw ini wala na igimbuka nila inamin panghormat nila karena inyaon matan-matan to din yaon jajakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyaon iya ayupot sin Tuhan na to Rabbul Alamin di iyaon ma ini lubo subay na hakahinapusan sin waktu bang maabot in waktu yadto bang laung ta wayroon na doon hayan kumangi na inamuin akida sin dua lugal yan amo na Makkah iban si Madina bang kumangi na in akida, makasulirat na parugaing, makapuklas na ring haamin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maaun na in kiyamat, mga katautay mura na Islam. Sa babuhay na tabangan bang kumangi na indunhan. Na,
Imaanan niya, inhagwa yan katantan, wayroon pa yan katantan, doon han timagna kimangi, di kaning kataan akida. Dia, si Mano siya, naglibutan halawm sin dunya ini. Bihan. Na sampay pabihawon, alhamdulillah, biya luparagbos, wayroon pa. Inyan. Sawasa pa in akida, sin dua lugal yan. Amunain, Madina, iwan sin Makkah, sampay paadlaw na to inibihayaon. Wayroon pa kimakangi. Sabing tanda niya, ingkataan Mano siya, misan pa amoy hindi mabayahan, madtura kailo tumulak madto maghadji palukal yan. Madtura pa Madina, longta ini timibaw sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab yung pagtibawon bukon kuan. Bukon siya ini kubul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon. Ba't yung panghindo niya amoy di taman jari hinangon pagsumbahan in kubul si mga kanabihan, si mga tausali. Yang lalangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumawa bangkaw rito na naman jari kau, misan sa kauri naman to pa kubul niya umaluk madtuwihan. Misan kau yari haula, man jari kau magsalawat harap kaniya. Inyan to katantan, matay ma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan yan mga katotay manguran. Na, ini katan, impang Hindu, hisi-hisi resab inamin biya mga miyamakad sin pamiat yan to, na insyaallah subhanahu wa ta'ala, parihara yan. Diyan malupas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Masi-masi siya, amuin, longta, tibuok, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Namo yan to. Na ingkis sa ini, lando ini, kiarihil, kiarihil bulansang, hamang sila na mamarat saya pa, akamasin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab ini biyita nila, in jimato ini hambuk siya sa lagu-lagu nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha ummat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lagu-lagu. Labi-labi na hamang sila bangsa Quraish, bihan, sabab in sila, doon hayan, amuin, ini malaguin tatawangan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila nalapay sin kabinsanaan na waktu yadto, in sila nalapas sabab sin amuin barakat sin ini Ka'batullah il-Haram. Amuyan. Nasabi yadto biya na sinagi in amuin pagmartabat sin Mano siya halom sin gumiini hatungod sin lokal yan na in amuin ini kaharam hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masi yadto laungta ini biyabog bukan si Mano siya. Uno-unoin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing hawakto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampay pa wakto na to ini. Imano siya sumud maun, nagahali sila amuin, maka ini langgal sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pagmartabat ha amuin lugal yan. Labi-luba na tuod pagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amad to mga katawtay manghuran, imbya mga jimato hatungod sin parkala amuin siyabot ta ini. 5 ayat da ini, sumakawa, yauning kis sa jimato, di ini malawa sampay hadjamalunin gumi. Bihan. Labi-labi na hapangatayan si mga bariman, di maigsin, in tatawangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, yan di mo hadya ini kakitaan sa sumakawa magdatong itatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanain kita, subay kita murul ha amin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tabutasan bihanin panghati taruon, iban sin unuta, pag-anggaw ta tabihan. Ambok dengan mga hadis biyata kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arrab ilallahi firraha, ya'arif ka fi syiddah. Pagbalik-balikan na mo na sadyayan, pagsabuton kato tanyo, hasupaya, tiap-tiap katumtuman tawian, humukutin pag-iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kilahon mo in Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to kau, mahayang. Amin wayroon biya mga sasaw-sasaw mo, na umalup kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kung maglupasin waktu mo yan to. Umalup kau kanya, kilahon mo siya, kadto mo kanya yung katantaan kakukunahan mo. Ya Allah, kakunahan ko ini. Pangayon ko kay mo ini. Magpatelefon ako rin kay mo rin ha mga ini. Ha ini katantaan. Nasarta, ya Allah, na ibugso ko yung ginawaparan ko harap kay mo. Ipagtawakkal. Bihat. Ubus mo hinangon yung katantaan. Yang hindu kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ubus ang pamibugso kaniya. Amot yung pagyanong pagtawakkal.
Na pag-ubos yaon, biyayta kato, laong niya, ya'rib ka pisyidda, bang aon kasusahan mo, aon uno-uno na parkala, ini dumatungkay mo, inya to katantan, gapi mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Tampanan niya ingkatan masalahat dumatungkay mo. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, way mudarat jumato a Muslim. Kan nabi si mga parkala, jumadyato halaw man na to, bihaw nini. Amunayin ini, na ipagkukugkuyag sa ini si mga Muslim, bariman. Sa mayta, in malapay ka roon, kabalikan ko na yung sabi ni pagpatumtum ka ito taniyo, in malapay ka roon hawak to yan, lapayon ka, tumtuma, piyarihara na ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mayta, in mawapat hajat hawak to ini, malapay simparkala ini, in siya syahid. Biya siya sinamin nagparang bihan, hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Hangkan nahi Mu'adh ibn Jabal, hawak to siya manin na hinang gimanti kan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, magda si mga kasundalungan. Piya ngayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dihilan kako, ini bahagi ko, iban sin family ko. Hawak to ini. Nakadtoy ko no. Nara siya iban sin family niya katan hawak to adto, nara siya namin sakit kimugdan kanila yadto. Bihan, pasal simpiang ngayon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, amo yan. Na, mga ini, di kita manjari sumukat kamatay. Inyad to. Sa sumakawa, aon day sa pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaukugdanan na roon ha, na ya Allah, bang sa upama, in sakit inibat karna, amo na indaan sin hika, inibugto sin napasko, napataya ko ha, pag-iman ni Allah. Na bang sa upama, isabat ini, inibat bukon pa, kaulian pa, napauli ako ya Allah. Ikaw rin magpauli. Wayron na magpauli dugaing ikaw ra ya Allah. Nabihat to. Hati niya inikaw, di mo hiig inamuin, pangandol mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan di mo hiig inamuin, pangamdusin, parsugpatan mo, iwan sintuhan na to, Rabbul Alamin. Ba't amurayan inpuunan na to, mga katawtan mo. Amurayan inpuunan na to, wayron dugaing. Na amoyan to. Naman jari, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, bihayaon, biyalo paragbos, miyabot na sabin waktu na to, na mamaida ko kanyo katantan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
محمد رسول